seo sam u restoran i poručio sam burger od medveda. Grizli, kaže, grizli meso. Tako da prvi put ću probati u životu medveđe meso. Vidjet ćemo na što to liči. Evo, poručio sam viski i Coca-Colu i čekam burger. Evo, stigao je burger. Sad ćemo da vidimo. Na oko liči isto kao i običan burger. Dobrodošli u review burgera. Burger izgleda ekstra. Sad ćemo da vidimo kako je meso. Hoću da probam samo meso. Da, vidi se razlika odmah. Baš se vidi razlika u mesu. Hoću da probam prvo samo meso. Ovo je top. Ovo je baš top. Что мы просто позвоним и скажем, что мы нам уже просто позвонили. Они Ostao sam bez reči. Pitao sam konobara da li mešaju meso s nečim ili je samo meso od medveda. Rekao mi je da je samo meso od medveda i tako i dala onako kao divljač, ali ima baš jak ukus. Плюс 12, плюс 13. Я сам снега не выебал, но говорит. Две наши чикен. Baš ukusno. И мы, и вы. Meso ekstra. Ekstra ispečeno. I onako se meso se raspada. Tako mi je rekao da je meso u principu u delićima. Kao smash burger. Evo kreni se. Ekstra, ekstra, baš ekstra. Не, ну если честно, нам везет. Потому что, в принципе, когда однохатки на минус 30, это тупо замороженные глаза и ресницы, это было очень приятно. И да. Мне мама рассказывала после прошлого года, сейчас есть такая фотография, что там у кого-то растут реснички. Тоже неприятно. Скажи, Костя, было супер. Сегодняшний вечер вообще все открывается. Burger me ostavio baš bez reči. Ovo nije bila greška. Malo se raspada, ali nije strašno. Bomba.
Да, если не вспоминаем, вы, короче, это, у нас с Хаски, да, и были в этом заведении, помнишь, сидели? Svaka čast. Raspao mi se malo burger. Pokušat ću da ga vratim u prvobitno stanje. Они такие мультфильмы. Каждый день. Pomfrit sam bukvalno malo jeo. Koliko je ovo dobro. Я не шарю в этой теме. Я не знал, с кем вы Она, короче, В нашем регионе, Алён, ребят, с 1 числа прям минус 80 снег. Так это супер, мы проснемся после Нового года и будет сказка. Выйдем из сауны, динамики уже есть сауна, и мы все такие... Very, very good. И пойдем. Да, в каждом Ukoliko želite još food recenzija, pišite to u komentaru. Snimat ćemo. Ну, я просто планировал вообще 15. Не, ну все по одному. Не надо. To bi bilo to od burgera. Мы с Калином пойдем. Cijena burgera je Мне попался 39 eura, čini mi se. Люди на Хаваре. Пока. Пока не. Значит, чуть-чуть иногда начинаешь его забивать в операцию. Да, Или даже немножко. да. Jameson je 7,5. Я тоже немножко... Za Coca-Cola nisam siguran, Не сначала вот так. Бам. ali ovo će da košta nekih možda 55 eura. Ali vredi svaku prvu. Ovo ne možete da jedete svuda. Baš super. О, сюда, сюда. Я не знаю, там и не сидят. Hvala vam što ste gledali klip. Это будет вообще. Ako se niste subscribe-ovali, subscribe-ujte se, lajkujte ovaj video i vidimo se u sljedećim videima. Panna cotte sa prirodnim nekim džemom koji se pravi ovdje domaći, tako da sad ću to da probam da vidim na što to liči. I imate račun sa strane, vidimo se u sljedećem klipu. Pošto je ovdje osoblje jako ljubazno, konobar je pristao da objasni nešto u vezi dezerta, tako da prepuštam reč njemu. Hello everyone. So tonight, actually this season, here at Christmas House, we are featuring this cloudberry dessert. It's a kind of nice fusion between Italian and Finnish dessert. It's a panna cotta. But this panna cotta we're going to prepare, we're going to use the local berries from the conifera trees. So it's the cloudberry, you know, those beautiful berries you see in those trees, the Santa Claus style. So we prepare with the cloudberry sauce, cloudberry itself. We make a very nice mix, and it's the best you can have over here. So it's the cloudberry dessert this season here in the Christmas House. Thank you so much. All right, fantastic. So, safe travels, you know, here from Lapland. And when you reach Serbia, say hi to Djokovic. Big fan. Brazilians love Joko, man. The best. Bye, brother.